sjećeš nešto malo, a ono resto ostaviš i ono se malo samo. U crkveno venčanje kako je. počeo nije dobro da sjećaš. On će staviti ključe. Evo snimak. Mislim da je to prva. Dušan Kolondžić. Evo, Nema da sunca. Da vidiš sve i mogu i pravi. Prijatelji bići. Odi vidje kako se Sergut manja. daj mi se krpu. Viš kako se poviješao nas na alkohole, a ne tašno. Jesu, samo jesu. Samo, novca koja... Ajde dalje. Kažu ljudi u cijeloj Njemačkoj. Kažu ljudi. Ima jedan čovjek u Stuttgartu. Da mi je ga naj da vidim kakav je taj, kako on ima. Ima kakva reklama je. To ona je što ima. Srpsku zastavu stavili. Da. Jesi da smisla da pušti kako ti? Da, šta ću vam ja doneti jednu pepeljaku? A u ruku čas sam da napravim. Ja pa nemojte operecivati. Ne, Ajde, izvolite vi. Ne moram moj prijatelj koristiti. Sjeci ne se neki jedu. Ne, ključna. Tu stane dok ne spođe. Smiješ, ajde uzmi tamo sjeci. Pa nek se prije dođe u najviše Možemo sad oni, ajde vi mi doneste stolicu. Evo da. To ova zapusti. Jesi smije se donesti stolicu da ne izvolite? Da. I zove ramo sale od... da, može, kako da ne doneš. To je jedan Rus, Hrvata, 70 širine, 7 detina, sve izreparija. Nešto vam Turci naraju po to znaju. Zašto? A znate zašto? Dobro ste I on, Evo tu je mlada, se ne mogu parati.